Izolo bezi-19 November 2025 Khuzwayo umenzelo ukuthi-ke nge-19 ngabo-6 around lapho uzoreleasa injinji promo video lapho ezobe unjinji ekhuluma ukuthi umculo Khuzwayo uzophuma nini, iziphi ingoma eyithiza ehlabahlosile bese benza-ke nje ama-visuals ey'thombe kodwa-ke kube yi-audio kuphela, akuzukuvela kuzoba ama-pictures. Kodwa after isikhathi abantu belindele from 6 to 7 to 7:10, mina ngizayibona 7:10 khona ngizolo kube nokuphoxeka after isasasa and kube nokudideka okukhulu kubalandeli baKhuzwayo abanga-understand-anga ukuthi na kwenzakalani. Yini eyenzakalile izolo? Kuthatha isikhathi ukuthi iphume ipromo le eyi-audio kaKhuzwayo laphana online. Ubani? Ku-Facebook njengoba abantu basuke belindele ku-Facebook kakhulu into kaKhuzwayo. Bathe mayingena ayidlalanga ibibakhomba kuphi ukuthi redirect to Instagram. Uma uya ku-Instagram sometimes uthi awurejistile uthi awunayo. Idlalile yona for some time nami ngiyibone khona izwakalile ukuthi i-right and iyadlala and iyakhomba ukuthi ena iy'ngoma ezobe ithwala kuphi, zobe zihlala kanjani, iziphi futhi izinto ey'lindelekile. Kodwa-ke mawuthi uyabuyela ku-Instagram ayisekho leyo nto leyo. If ikhona kodwa i-audio ayisekho. Ku-Facebook-ke vele wabheda eli-ke khona. Okusho ukuthi ena kunani-ke kube nento-ke ekhomba ukuthi ena abakakwazi ukukhipha i-audio, into eyi-audio music kaKhuzwayo iyakaphumi i-album official lapha ku-YouTube kade beyiblokha nje all together. Yabona, anything eyi-sound ethinta i-sound yale album kaKhuzwayo ibiblokha or ingabi na-sound at all. Yabona, ibibala nje ukubona ukuthi kumele beyadlala manje, but no, there is no sound. Abanye-ke abayi-understand-ayo indaba yomculo bayazi ukuthi na njengoba iy'ngoma sezifakiwe emshinini sezisethiwe ukuthi na zizophuma nini, akumelanga omunye umuntu other than u-Universal Music Group kube uyena oba in charge yaleyo nto leyo ukuthi na-ke idlalo ibona kuqala, bayirelease bona first, not omunye umuntu including naye umnikazi wani wengoma ngoba ini I believe sekuyi-IP, intellectual property lento kaKhuzwayo inobani wabasene-agreement ukuthi na before music wakuphume yithi esizowuthatha sofaka kwe-system yethu ukhishwe ngalolu suku lolo esivumele ngalo. Yileyo-ke agreement. Maybe-ke somehow ukukhuluma noku-understand-aka maybe ugcina sekushayisana. Khuzwayo umculi osemkantshubomvu, umculi onesikhathi eside esendimeni. Ngoma-2011 wakhipha ama-album okuqala njengo Bahluleke Bonke, Inja Emnyama, Inyoni Yomthakathi, ama-album emnandi kakhulu ngaso sikhathi leso. Kube yini amanye, Isihlahla Samaxoki, Inja Nogodo, Sibhoke Singafi, Iqhayi Nethawula, ama-latest nje alibona icala, Mdlali Ney'ngane, njengoba sela ethena inhlahla or inhlahla iza nebhadi yokugcina-ke leyo ezophuma. Umuntu oyaziyo i-industry usenza kanjani bamregister ngaphansi kwey'ngane zoma-music production zihamba nayitabalasi kunzima uma uthi ayibona. Kodwa siyambona manje usekwazi ukuba nemicimbi enjengo-15 years of the Blue Nation celebration, usenani Gcwalisa Spring Picnic esibuye kwesi-4 ehlala ibanjala lapha eThekwini. Uke waba negcwalisa Moses Mabhida ngo-2019 after eshintshile from Fill Up ngoba uCasper University wafaka iclaim ukuthi yena uyena oyi-IP, intellectual property, ukuthi Fill Up into stadium uyena. Washintsha-ke wasiwa esiZulwini lapho wathi wena Gcwalisa Moses Mabhida Khuzwayo yaba yi-success kakhulu. Owacula khona or kwamenye abaculi abawu-70 plus 70 wabaculi nangaphezulu abamenyi azana sibuze lokho endimeni, kodwa uba umlando. Kodwa-ke uKhuzwayo-ke kukho konke lokho kwenzakalile eku-understand-ayo konke lokho, I'm sure yena bene-manager kuyomele behlale phansi bexoxa nje ukuthi ndoda kahle kahle akusibheke i-contract ithini. I-contract ihamba nje ithi 1 2 3, 1 no 2 no 3 asiwenzi, u-1 masiwenga sigcina la njengayo into eyi-audio. Vele i-album ayikaphumi, i-album iphuma ngeyi-21 kusasa kuze 21 November 2025 ngo-2 nakhona emini ayakaphumi vele album. Into eyi-audio vele akuvumelekile ukuthi iphume anywhere ngokwe-agreement. Yabona u-Universal ukhona eSouth Africa, unama-ofisi
and futhi uyi-distribute and a record company. So usually u-Universal nabaculi bashare 50-50 split revenue isikhathi esiningi. Kodwa kuningi okubhenefithayo ukuthi ikhampani isebenzisane nawe. Kodwa-ke inika nami iyakunika nawe uyanika, izandla ziyagezana, usebenza kanjalo. Khona bazokuthatha wena nawe khona uzokuthola ngabo. Umusic wakho uyahamba kakhulu, uricha namanye amazwe. Ingakho ubona abaculi beqashwa kwezinye iy'ndawo, ingakho ubona Khuzani ekwazi ukuya nakuma-awards kwezinye iy'ndawo, because ikhampani including imanager yakho leyo osuke usebenza nayo bayakufunela umsebenzi, bakutholela ukuthi yena iziphi iy'ndawo ongaye kuzona, ukuye naphesheya nje ukuyofunda ngezinye izinto ey'thize ukuthi bona basebenza kanjani. Kuba beneficiary if ne-manager e-right ezokufaka ey'ndaweni ey'kahle kakhulu. Ingakho Khuzani ewumhleli wemicimbi is because the same management imfaka kuphi kuma-position a-right. Nike nibone uKhuzani ehamba ama-interviews amaningi nize niyibuza ukuthi Khuzani, yes i-management ayilali, ngithi i-management umsebenzi wayo ukuthi ifike Khuzani umsebenzi ney'ndawo lapho Khuzani angakhulisa khona i-brand yakhe, umsebenzi wakhe, iyona-ke into eyenzakalayo. So leli phuthanyana leli seliyaphinda-ke na last year kwaba nokuxakaxaka nje makumele kuphume leyo audio promo. So igama lo audio lo u-Universal awuthatha ukuthi na khona ufuna ukukhipha ingoma thina singakayikhiphi, thina sesiyisethile kwi-system ukuthi iphuma nini. Lokho angeke bekuvume because they are here to make money, they want to make money through this artist. Ukuthi that artist is a Maskandi artist, whether you know ama-terms and conditions or you don't know, bona lokho basend i-contract and you were happy, so they're going to do whatever it takes ukuthi be-protected onto leyo, because loo nto leyo sekuyi-property yabo ukuthi bona thina sithatha umculo wakho siwufaka kwi-system, then-ke abantu bawuthole ngesikhathi esithize. That was agreement. Izinto ey'njengalezo kumele y'lungiseke-ke. Abantu bebewulinde kakhulu-ke lo audio bebemagangi impela, befuna ukuzwa ukuthi this time around uKhuzani wenze kanjani. Uyayibona loo nto leyo, akumelanga abalandeli begcine beluza kancane energy, because lokho-ke badisturb abanye. But people must understand ukuthi this is music, izinto zihlala zenzeka, izinto ziya-improve. So ama-fine print izinto umuntu uyi-understand, even kwanawe nocomplainayo izinto angeke ube nayo isho 100% ukuthi izinto zakho ziqondile, because you learn each and every day. Nathi sifunda each and every day ukuthi nakwenzakalani. Kodwa-ke nje bekuyilokho, leyo nto leyo kumele behlale phansi. Khuzani imanager uye ku-Universal-ke bephinde bebhekisise ukuthi lento ka-audio, because lo audio lo uthanda ukuba inkinga, oblokha yonke into. I believe ukuthi maybe promo i-audio promo idale ama-radio Ukhozi FM, maybe mhlobo wenene, because asazi ama-radio station njengoGagasi ukuthi bayawathatha yini ama-pro. Maybe kodwa mayibhadelwe-ke phela, maybe ngayithatha just to-advertise kuleyo crowd leyo esuke ilapho listeners esuke lapho kwiGagasi, because imali igcina usuku bazokwenza imali. Angicabangi lapho kuyinkinga, because for i-licensing partnership lapho maybe Universal nama-radio station kuzoba nika nakhona ukuthi okay nifuna ukudlala le nto ingaphumi, okay nayo i-contract sayinani nibuyise bese niyayidlala leyo nto leyo. Maybe ukunegotiate kakhona kuzoba right. Yabona abaculi mabeyifakela bona online, mhlawumbe yilapho-ke i-issue kebakho, especially bakubani kuyi-audio promo. Siyazi ukuthi umjinji uyayishaya i-promo, washayela ama-promo amakudala, including nale ethi isiphoko esingafi, lapho kunengoma khona ethi iluve edubazana ethi ijele emnandi kakhulu, yagcina ushaya unyaka. Waqhubeka-ke umjinji kwaze kuba ile album le agcine ukuyenza ethanda ukuthi ibe nenkinga kakhulu ukudlula le eya last year. Abantu bangakhathazeki, konke kuhamba kahle, konke kuqondile. Kodwa-ke namhlanje kulindele ukuthi ntambama after 6, because inokudilela into uKhuzani before ikhiphe. After 6 kuyale belindeleke i-video-ke yona-ke izodlala-ke, I believe izodlala, because kunama-visuals, kuney'thombe kubona ukuthi kwenzakalani. Last year yadlala, ngale minyaka eyedlule yadlala, beniyibona including nale Thalibodi icala nale ethi Mqhele neThawule nabo ayedlala wonke, awazange ebe nenkinga. Nalena ngiyabhilivela ukuthi izodlala, abantu bayilindeleke ntambama-ke. Nathi sobe sibhekile kulungisa idatha kusasa-ke abantu ba-Spotify abalungise, YouTube awulunge, o-iTunes abantu bayakwazi ukuba no-Deezer, zonke lezi zinto lezi abantu belungiseke. Sekunjalo idlamulenze-ke sifikile, asazi ukuthi khona nenye ividiyo esizobuya nasizoyenza after this, kodwa-ke sekulindele ukuthi uKhuzani akhiphe. Yilokho-ke kubalulekile. Abantu beSalahle isodibana okuzayo, sibonge ithuba ngiSalahle.